Izilo Mzansi 98.0 The difference. Zuke manje amashumi amabili ke nanhlanu lishayilelo na ihora le12 ke emini bebade bonke abantu ke uhlelo ke lana ke sikulona ilona ke ikusasa lethu sibonga kakhulu ke kuwena ke la Mangunezi so ke ngalapho ke studio njoba ngeke ngasho ke lana ke naphambilini ukuthi ke sikhona ke la kwaMashurenke la ngase workshop ila khona ke kukhona ke ibus ke elikhulukazi impela la kwa Road Accident Fund njoba ke labe nama programs lana ke abawaqhubayo njoba ke singena kuyona ke festive sikuyona nje festive phela ba promote kakhulu zona ke ezokuphepha siningi ke nezinto ke ezenzekayo nakhona nje lana njoba ngeke ngasho ukuthi ke abanye bayiwinela wona ke ama prizes ke lana so ke seke kwaba mnandi nje kakhulu kabi ke la nakhona abanye ke beziwinela kodwa ke inhloso enkulu kakhulu ke la wona ku Road Accident Fund ukusondela kubona abantu kodwa akunageqa amagula ke la engathi ke nguma ngubane la ikakhulukazi ke ngaphambi kwami nginaye lana ke umnumzane lana ke uKhathu Magadane uyiyona ke manager laphana kuphikweni promotions and activations okuyena ke la ozosibeka la ngawo ke kakhulukazi ke lo mkhankaso njoba ngeke ngezwe futhi ukuthi awupheleli lana ke nakhona mnumzane Magadani asikubingelele sikwamukele emsakazweni izilo Mzansi asibonga kakhulu ube ingcenye ohle hayi kubonga mina msakazi nabamameli ekhaya ngizozama ngesizulu nje yabona lana ngizoqhakeka khona angizothi singezi kancane nje enginesho ukuthi uhamba la ubusuyibutho yabona yini nginawo nomchele phela siyabonga kakhulu kodwa ke la awusithatha usibeke la nakuyena kumlaleli inhloso noma ke purpose yawo lana ke uRafu njoba siubona nje siwile ukuthi nama rank nisazohambela njoba namhlanje sila kwaMashurenke ithini ipurpose yabona ipurpose yaleli bus libonayo lana phambili iqale I think 4 years ago because our executives realized the importance of the prevalence of the accidents on our roads so kusho ukuthi ngamanye amazwi sibonile nje ukuthi kukhona okuninzi okubanga okuyimbangela yama accident emgwaqeni so among others ukuthi ama driver awaphephile in terms of health and then okwesibili that health also affect their side on the road because obuninzi bawo amabus particularly uma sikhuluma ngomgwaqo lo wa N3 from eGoli ukufika ngapha and then N2 siyazi nje na M4 not long ago we had a very terrible accidents lapho so manje i-Road Accident Fund has taken a decision that kumele sibanakekele labo bantu labo you see so what we do thina as a Road Accident Fund siya kubo we don't wait for them to come to us njengoba ulibona ibhasi lilana sikwazi nje ukuchecka yonke into ehambelana nomzimba abuma high blood low blood ushukela nani except for igciwane asilicheck thina lana bangasazi so thina siyababiza sithi abasondele lana then uma bafika lana abane mhlamba sethi mhlambe they are short sighted and then maybe bane effect mhlambe kuma side wabo abakwazi ukubona kahle so sina optometrist ophthalmologist bonke labo ongabasho lana ebhasini sinaye sino nurse then labo bantu labo bayakwazi ukwenza i-predetermination ukuthi umuntu uphethwe yini and then benza ama recommendations ukuthi yazini wena kumele uhambe uyobona nale specialist bayakwazi ukuissure nje incwadi yodokotela for consultation for further consultation that is in case mhlambe kuyadingeka ukuthi uye phambili and then labo mhlambe abakwazi ukubona or they are short sighted sinayo i-capability lana siyakwazi ukuba phanje ama spectacles and nice ones modern ones my god for free awukhokhi lutho kufika lana sifuna nje wena sondela kithi so sikhanyisele ke la futhi ngeke ngezwe la ukuthi ke even ke kumuntu konje ongaphuthuma nakhona la irank impela kunama prizes asengeke ngabona abanye nje bekhala ke bemuka kuliya quiz edlalwayo ithi nje qapho ngayo uyabona ke leyo iyona iattraction namhlanje into lesiyenzayo lapha sinawo uyabona amantombazana wakithi lapha ukuthi hey bageze yabona so manje sithi hozani nisondele into yenzakala lapha ukuthi sinibuza umbuzo oconcernayo i-road safety yabona so it's concentrate angithi siyazi nje ukuthi 49% yabantu abathola ama accident emgwaqeni ama pedestrians so manje sithi before uyokufacana nakho lokho hoza lana sikubuze sikuempower sikuphe information lezothi uma uphuma lana uhambe kahle
uzimselile nawe unalo ulwazi lwakuthi ngihamba kanjani lana uma ngiyothola ingozi na yonke into uRoad Accident Fund uzokwazi ukungikhavara or mhlambe kunalento lebayibiza yapportionment. Okay. Kulungile Mnumzane Makhatane ngizocela nje imizuzwana yakho ngoba ngizoyintshontsha ngoba ngisafuna ukuthola la indaba ezifingqe ama headlines ngale studio bese siphinde sibuya ngoba ngifuna ukuthi uphinde futhi ukuthi usicacisela kabanzi ngoba ngizwela ukuthi ayipheleli la kwaMashu Rank ngasekugcineni ngoba sengimhlebela ke nomlaleli ukuthi uwayithola uya kwaMashu phana kodwa umlungu wakuphikisa wathi buyela leThekwini. Kulungile ke sinabo laba kwaRoad Accident Fund ukhona ke la Mnumzane ke la uKhathu Makhatane uyimanager ke lana ke uphikweni promotions and activations. Thina isikanise khona la kwaMashu Rank njengoba sizwa ke sikhuluma la Mnumzane ke la uKhathu Makhatane usakhona ke la uyimanager ke lapho uphikweni promotions and activations. Mnumzane Makhatane ke wathini indaba yabahamba ngenyama pedestrians yaba nawo le ndaba makhulunywa ngeroad safety kube ngathi kukhulunywa ngabantu abadrivayo ngoba kuze ilento izifike noma kuthiwa unyukile upetrol asazi ke kwaba nezimoto engathi longe na imoto aka affecteki yena kodwa ke ni why kubalekile ngibona kubaleke kakhulu ukupromote i-road safety nakubona laba abangama pedestrian. Ngoba ngiyabonga Gambushe ngoba ngishilo earlier on 49% ya wonke ama accidents on the road ama pedestrians kusho ukuthi abantu abahamba ngeenyawo abagibela amabhayisikila so labo bantu ke yibona laba abanalo lwazi ukuthi kwamanje uma singaphuma lana siye lapha emgwaqweni uzobona wonke umuntu uhamba nje ufulathele imoto yabona so ababona ubunzima bakuthi yini kumele ba face an oncoming traffic because senzela ukuthi nje ukwazi ukuqondana ngco naloyo mshayeli waleyo moto ukuthi uyangibona mshayeli uyangibona so bona nalana kucrossiwa khona manje lana hayi omunye nomunye uyazithathela nje uyafuna nje ukucrossa noma kuphi siyazi nje ukuthi kukhona ama pedestrian crossing lines so kusho ukuthi nabashayeli nabo kumele bahloniphe Gambushe ukuthi lana kukhona i pedestrian line akumelanga udlule njengomshayeli kumele ume udedele abantu abahamba ngeenyawo badlule kuqala so umthetho usho kanjalo ngicabanga ukuthi kungcono sibuyele emuva kule K50 something leya uyabona sibo revise kancane because kubaleke kakhulu umthetho lo sawufunda ku K53 lo manje asisawulandeleli ngoba sesine angithi manje siyicephesha sonke manje sesine experience yakuthi hayi siyazi man uyayibona kuthi kunalenye ke ngayibona futhi ke nikhuluma ngayo la eminye umyalezo ke ngawubona nje kwamanye ama documents wenu lana ke indaba ye seat belt ukubaleka kwayo message yakho yazini umungameli we transport our former principal umama Chikunga 2014 bayenze nje ukuthi kube umthetho nje ingane below the ages of 13 akumelanga zihlale emotweni zingena seat belt uyabona nale seat le yabo le so kusho ukuthi uma singabhekisisa kahle Gambushe sahamba lana emgwaqeni uzobona abanye futhi bayazidedela lezi ngane lezi ukuthi zime lapha uthola umuntu adlala nazo ingane ime lapha yazi ubungozi bale nto le ubukapi uma uyobrika or mhlambe umunye ungena emuva ingane iyophuma ngefastela uyayibona so that is why akukho emthethweni ukuthi ingane zihlale nje emotweni zingena i-seat belt uyabona so i-restrain it's one of the main causes wama accidents wama death on our road remember children between the ages of 6 and 13 uyibona ba contributor 28% kuleyo 40 something le emgwaqweni so kumele sichaphele ngezonke inkathi siyakhona ke emaphethelweni la Mnumzane Makhatane nansi indaba enkolo ngizwele ukuthi nakhona futhi nabafuna ukubheka ukuchecka i-status sama claims ke wabo ke nakhona ithini into la uyabona uma ngabhekisisa lapha kukhona indoda nayo uGambushe wakini nayo yambona uSydney yethu 11 uyabona so uGambushe ubisi lapha uyakwazi ukusiza bonke abezoza namhlanje banembuzo noma kumuphi umbuzo wa Road Accident Fund ufuna ukuchecksha i-status ufuna ku logic claim mhlambe siku campaign enye lana
lana siyibiza ukuthi i backlog campaign. Okay. If mhlambe uyazi nje usekhaya nakhona ufuna nje ukuthi iclaim yakho sisheshisise sisetlish, then uyakwazi ukuza lana bazokwazi ukukubhekela and then bakuphe ama advices. So sinayo i-back office lana sinayo bayakwazi nje ukugijima masijana baye lapha e-officeini bakulungisele and then mhlambe kwazi bani ukhisimusi ungawudla kahle nje or mhlambe early next year yabona abantwana babuyele esikolweni now right. Yeah. I-message yakho ke kuona ke umphakathi especially waseThekwini na ukuthi awusondele la ngase workshop bela basondele la kwa Mashurenke i-message. Yeah, message wethu city, let us not allow our trips to end with RIP. Yes. Asiqaphele lana emgwaqeni and then siphane isikhathi let us live like brothers and sisters on the road. Yabona, and then siphile sonke siphephile siphila. Yes. Sazi nje ukuthi now is the time for the prevalence of all the accidents. They are re-emerging manje ngalesikhathi lesi. Asiqaphele sibe nokuzwelana nje. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ke mnumzane Makadane. Uyena ke la mnumzane la uKhathu Makadane ke lo uyimanager ke uphikweni promotions and activations njoba ke sikhona ke la kwa Mashurenke ngase workshop nje ziyabuya ke lana yaqhubeka ke nayo kwimidlalo la ehlukahlukene abantu bekwazi ukuziwinela ke bakhona nakhona ke laba kwazi ukuphendula nale yambuzo leya onayo kade ngizwe nje nakhona njoba esho mnumzane Makadane la abanye ke omunye naye chazelwa ngaso ke isimo sayo ke iclaim ke yakhe nakhona ke nawe usangakwazi ukuthi ke usondele khona ke la kwa Mashurenke likhulu nje ibhasi nomsakazo izwi lomzansi u98.0 FM sithizwa umehluko ohlelweni ikusasa lethu ngibuyele ngakwena ke lana ke Mangunezi asibonga kakhulu thina ngapho kwamanje selokwana njalo umlaleli simbeka ke esithombeni izwi lomzansi 98.0 the difference